Okay. Tukar alen sarine. Avdije počinaja je selam aleikum sa eromenje i celo dunjaja sa eromenje so postinena mangaja kabuli o Ramazan. Ili loko postiva. Hajar. To lakšine tumareko. Tumen dikena i emisija Dujte kvaš gerale. Akiatani o toto epizoda mo anaftame o sejo. Meu sefo. Avdo. Hajar. Memora te starterinavi ke puchibaya jikorutumende odma te puchaftumen sari enavdio. Bušu kara bio sotinamen dikja kana jam kakva je posebno masek vršesori jamen udržina samare muslimanen ili nekolije sarsotka marokalo sejo loko Ramazan ili nakon direso poštu kare ili neka čelo bile kabuli kaman glede. Ali fino. Tu avdu sarpene. Isto ka po novinama sarme prala, že naotumenje loke Ramazane sredive. To od prihvatili tomaro post, en to sad šukatena. Să supiuman gleder avietani i toto epizoda ko Roma News sučeraja. Amen penaja svako epizoda tani specijalno epizoda, ama gdje baš čače specijalno se bepi Ramazan. O konceptja maron na ne to velamen gostija, nego amen čeraja muabeti maškaro amende, a tu meni situmen ja mečerava muabeti, on biše enako telefonja, im dikeno telefonja, ama nema veze. A gdje čačetani specijalno epizoda se bepi sijamen duj terne imamija. Dva baš terne školujme imamija uče pozicijaja, a em šaj slobodno te penav terne hem fantastična čave. Solduđene, na neokolate pena klasična hođija, a kala čavejtane, dik čave penava su se čačetane terne, tane moderna. So se moderna, jeko lendar vodini jek emisija ku YouTube, kaj mangela te proširini hemu islam, a hemu romani pe. Znači, saokola Roma su i tane uspešna te pena visar, ovčerela intervju lencar, sastipe o avdo ka prezenterine od lečave kojtano, a od dujto čavojtano, amen vičinale amaro hođa. Švedska je sijamen šaj trin štar hođija, ama kvaj baš amaro, a je movi stvari medijski tano aktivno. Buču kar vutiče. Ja, maje bud sviđinipe o lesiri metoda sarčerela o skečija su se dikava ko krimame, penava digbe, čačeju me savko. A na dinama,
na Dinama, tu so Dikeja, kava, šajem tu isto baš mislineja Sarmande. Me mora isto te bičalav čavalen jek seljami džiko Miri, amaro štarto amal, odna ne, momentalno akate, ama mora isto te zalo leste, morate pozdravina eme Ašime, a tu avdo harika pavemo abeti sose. Ja, trenutno i kisle sar heroja sar uvek, pomožina jek ti kore čavek ovaj da su nap Samuel. Ja, pošmisalo te će dope zbog da si operacija te opiršinen nadikala sar sovalani. Jam radost na tem od tvada završinđam celokupno suma kozom valani, čak i mari poviše, bud sigate. Bud narušaja vinena pete panate bičalem pare, ale men čerđam stop, jer jam kod ja suma i mari poviše te pomoži najroditeljem te završinjena. Meka zamolina sarinen tu men so dikena oven sa ste sarine so dikena men ako šajek tikno komentari bičalđena men je ako dikena men šunena men šukare, se futut mangava te počav ako pomožineja kva mase će nešto buduću životi. Sarna, znači akva masek ta nek masek kaj tano valentove bilo, to tu sabar ili me mislim bud se vapja do vinipe, znači te kobo šajte de tutari od janela pošaj čukate pomoži. Ja, varente postine na samohrana, varente postine mislat, varente negativna, varente postine toko lošna delja sočerja svako drž te smanjene. Jednostavno, sarine tu men, ako si tu men mogućnost te den, te pomožinen, čereno dva, sosenar. Me misinava vreme alo te prezenterina amare misafiren, eratem sefo me misinava biovela šukare tuteva čere amaro hođa koji tano api. Mai baro čas, čače te mothav veke, te prezenterina veke, amare čavesa subhana gahriyan gedero tanan di Švedska, ando je gdje su i prefalčopin, odva čaotano li su nav na smeri, sa subhana renglederu buterlov, trianda beš, ali neka nagradilo da je od Boga mi završija i bari škola, znači završija medresa, ovo završija odva ki Jemen, oftano adi prizere, Kosova tekena isto, što durinča štar bešu duri, ili 2016. završija odva medreso rengiri, kaj dobija pi tekena titula, i oftano kana trenutno imami ki je i džamija ki u Desidis, ki Falčoping. Jadjana ne bilo savi džamija, od jajtani Amari džamija švestaki rađiđani, Romari džamija i ovka je znači startuinčala, koliko? Andi početka, znači startuinčala organizacija, znači svoje kaj svoje te džemate ili polkane. Išala kavelo dva dive, jer kana keli i korona, kađa sastupe. Išala dela, se navijata dža 100%. Angleder so ka muka o nasmeri to veliko ekrani, biovela šukare mo avdo te prezenterini duito misafire. Mai baro česte prezenterina kada bud šukar, bud šužeterne, Omer i Imerovski, bišu panđe Beršengro, živiniki Skopja, šutka, ali bi andoki Germanija. Srednjo teološko škola završenja, studenti praven smer, pa na zamjeni koji imam ki Andi Paša džamija, znači ov tiken jedino ando ne save hoće su isole dozvola kakva restrikcije ko pano vreme policijska. Ovdje klonti čerel te vas do poezani. Istovremeno čerela butiko NGO ki funkcija sa građanski asistent po socijalni i medicinski romska prava. Znači, često menđete čera lafijem i sore bušuži duša, bušužo lafi, bešelle se svoj kodija pozicije. Ok, te dikalen onda ko ekranijem te čera moabeti o Njemca. Da li šunaja me? Ne šunaja. Šekar. Avdo i plata posle kad dobine. Inače dogorisaramo ako ne uspinjak ja serija da te šunđovam, te dičova, me dama otkaz ili on prde na manda. Primjera verima to Ne mangava prvo te večeravtu menđe oven sa ste, so prihvatijen, to ven delo, kotar akja emisija, a men sarine mangaja
Teshuna Exujo, Muabeti Tumendar, en Janayara Tumen expertia yen ko akala puchiba men so isiamen. Men sima akatissima saudabor puchiba, ashte dikha na akavana ne, akavabut paro, akavabut toko, echitano araklum. Sol du enge jala akava, tumen ako manglen, eče omeri istu neka počini prvo, pa posle neka del lafi nasmerese, mo prvo pučibe direktno tumenđe, sarijem. Nangle toven saste, bašo advakova so na bistergentumen, ki tumari prekrasne emisijate vikinenamen, magetanu čače posebno čest, te družinama na dive tumencar, te penaltke emisija Ritek vaš džerale, sar so pene na tumen. Inače svim šukar, sar so šajte dikensne ko backstage, harička ko trends, harička ko stres, ama alhamdulillah, Allah dala men sila, dala men kuvveti, toven saste pandekutem, čače man je mila tu jeso ka družinamen, hem tumensar, hem isa jara mare pkalensar, gledačensar, ko su kulinamensar, kja emisija. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايب حالينجي بينينجي كولا شوننا. الحمد لله ميسيوم شكر كده دروجينا من حالنسال كولا إتانيك كوتور إلي إتانيك سببي وديني الله سبحانه وتعالى تشريني به مانغاوا كوكاوا مبارك وماسك تكراب سارينينج يقدوه والله تكفي فاتيميل وماسك رمضان والله سبحانه وتعالى تماري دوه سپوستيننا تچرل قبولي تماري صدقه سودنا تچرل قبولي هموليناوه الله سبحانه وتعالى كوسودنو ديوه توven taro okola manusha sokoven teleder olado e Allah su. Ako slažinena tumen, amen te starterina o pučiba so spremijam, me hari čerđum tikni šala na nema o pučiba ki knjiga, nego akateta ne tikne, na dinama so kanakaki, arab, čače, šukar, bašo, ađare, amalikane. Sve me misinala tu šajte pučine prvo. Ja, prvo pučiba, pošto akana avdijam jek čače specijalno dive, kaj sare džane da avdijam demek petak, a dim kamaro lafi vače pe džuma kor dive, jakana Koranu misinala dive tano tačno pa pe džuma. So se, većini, sao dive tano kva dive džuma kori i so je tano posebno akva dive, so se tano specijalno dive akva dive, ako šajte pučente. Kaj so pitanje Omer ili? Ja, šajte počinje oč Omeri, pa posle neka, ako džande so o nasmeri, kada daj. Agar Nangle pošto diveta no džuma, magavate bakta kera mubarek, te kera samare planinge, o dive džuma koro, o Allah azawajal te kera kabuli lingere ibadetiya lingere namaziya. Emsel ko eklengiri doa soro dingeta or Allah azawajal, ako tani hayreske te ostvari nalanenge sarti dunya isto agar ko ahiret. So nesnala peđiko dive džuma koro, adveta na mende agar poznato ne li sar Korano lafi sar sophinja freska o hal, no potočno, ole skoro original tano arapsko lafi, u Arabija o termin korisnila pe sar al-jawmu džumu'a, od ova značinala od dive džumako. O termin džuma ne značinala petok, a men sar so koristi na petok, ova koristi na termin džumu'a. Inače o termin džumu'a, a vola taro jek lafi, koja su etano džem. Akava džem definirina lapes ko način sobir manuša, poveke grupa manuša, kojeg odredimo kan. Sosketano posebno dive, sosketano bitno akava divete peno dive džumakoro, pogotove muslimanenge, u muslimansko sveto, a dvajtano taro nekobor aspekti. Nesomneno haladen morate priznajna дека секој муслимани ки дуња овси јарала ем прастала пало рахмети Аллах скора заоđe. Ем обро дело моменти кога Аллах ја заоđe тано леске најправдо.
Мадам Аллах Субханаху ва Таала тану секад паше пере робонце. Секогаш тану правдокаши ко мануша. Но баш од диве джумакоро тану е посебно диве. Соске оповаре букја сар со пенгам маро пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва саллям тану дека десингепес ко диве джумако. Са на пример Аллах Субханаху ва Таала ко диве кога деѓаја Адем алейхи салам o prvom manuške dunje, koga dinjalo ruh, koga dinjali više životom, penala pes дека си неко диве е джумако. Исто агер кога пенгјалеске пло е Хава алейха селам таро дженна, тану исто ко диве е джумако. Со дури да пенала пес, о Аллах Субханаху ва Таала одредија кога кого лескери зине о јомну қијамет, о пропас свет или о крај свето скоро, вакерала пес дека кого исто агер ко акава диве е джумакоро. Врз основа ко акава, значи себе писа акава, о Аллах Субханаху ва Таала, ко акава диве джумакоро нуклеек моменти, ко те спала за оджертано правдо, секоре ке манушеске ем преминала лескере дор. Најнормално акава е тану акана ихтилафи, това кера машкарки исламско улема, машкарко исламска професора, коте со керге лафи нели силен разилазење ковата на два моменти. Но битно е тану теџана дека два е тану одиве е джумакоро. И одолеске одиве е джумакоро тану најбитно, битно, нешто е ке муслиманески. Најнормално да, према ко куранско етикот е со Аллах Субханаху ва Таала, нарединала ми ге вакериндот, ем кога кавал одиве е джумакоро, сасо и тану тумаро бизнис, тумари копо продажба, тумари тиджара, значи требала те мукен, ем те сигјарен, ко акава возвишимо диве, тоест ко диве е джумакоро. Со халјовајата радва дека, ако Аллах Субханаху ва Таала нарединала ми ге нешто по Кур'ан и Мушан, а два е тану так фарзи. Фарзи тану облигално дужност. Дужност која со јек мануш, да, нешто со морате керелпес. Без разлика о мануш, поте сар ем сојтану најнормално освен ако исиле оправдими ситуација или оправдиме моменти, ако те со канашпите ово присутно. Значи буцливи Иначе да палане петак, да не само јек, него буд пучај сиро петак. Джума. ке агер. Да, баш агер. Ме мислинава Бучукаре одговор хине акавана джанаво не смери ако хинеле дисоте додаини, иначе ако на не те додаини био вела шукаре о абдоте поставини о дуито пучива. Сар пенеату на смер. Сока пена мопрало омери машалла. Чаче машалла. Макер од ова со Валентова клопетари джума, е само кратко нешто кавакера, нате додаина, и джума и си буд лата те керу пелафи. Одиве джума англедер ко вакти е пейгамбере со англедер почетак на сине джума. Ој сине обично диве арубе, ама послем о асхабија диклесар о јehudија. Вакерге олени сине нијек диве коте екстра ибадети керена, а одојтано субота. А о христијанија вакерге и сине нијек диве кеда екстра керена ибадети одовајтано диве недела. А хајда мен да о муслимајнато воламе нијек диве коте екстра ибадети ка кераја Аллахеске, ем амен код ова дивето воламе јеке сако баро кедиба, чите мотова, значи кај те кера кава диве сарик мубареко диве, хем ташно да акава диве овела мубареко диве. Од овај. Супер. Алдо пенату поставното. Океј, нека џаб директно ко насмери нека почива. Ко право насмери. Рамазан. Со се специјално маси. Само почива. Океј, ко Рамазан, значи со се постинаја, ако ша исто те додајме. Саве препоруке и сиоте. Со пагалао пост, значи со руминито пост по време. Со руминито авдези исто, ако ша те додај некој. Ече, одлајме питања. Ако е диве, например, наш ти постијан, ако прескачијан, дали ша те докнадини по 200 прескачијан, Акава значи нековел сариек тикни тема, па туме шајте аргументиринен,
Акала пучиба шайтувал туменџе само ек помоć те панден целој тема е Рамазан сири. Иншаллах, како кушина. Сад прво, Wallahi subhanahu wa ta'ala, ano Kur'ani, naredinela amenge te pustina ko masek Ramazan. O masek Ramazani tano yek naredba e devlestar e Allahestar subhanahu wa ta'ala. O masek Ramazani isile yek esako baro rahmeti, esako baro bereketi ka yek muslimani navalani te muker. Najvažnije ko akava masek Ramazani so medikavale embut genedikenale me misnavači celo umeti pejgambere su alaihi salam dikena kaj o masek Ramazani i tano je škola tire nefseske. Akava prvo valenteđana. I škola e nefseske. Soske sebebi kaj amen o insanja nažalost amen sijam ko zinđiri e nefsesko. O nefsi sarbu dine lamen agar amen keray. O nefsi te pinga keragar amen keray. O nefsi te pinga makeragar amen akeray. O masek Ramadan i tano yek škola sartu i kontrola te astare upraleste hem tu tove leskoro gazda. Tu te čive lesko zinđiri. O Allah subhanahu wa ta'ala kerela amen ko masek Ramazan trin bukja te muka ko odla trin bukja te pena i tane so o manush našti bizolende odla trin bukja olenda o manush zavisinela bizolende našti odla trin bukja kerela e manushe slabo i prvo buti i tano o hajbe odito buti i tano o pibe i trito buti tano intimno kontakt akale trin enge si kavera tiro nefsi te va querer stop na primer Anglal tute isitut maro, angla tute isitut haib. Tu mangea, ti rivola togi mangela, ama tu si cavea te nefsete pene stop. Me običinava. Ako tu 3 ani dive uspinea te va querer stop tire nefseske, palo 3 ani dive ako pustingan iskreno kirgana kiame tu da astargan i kontrola uprav leste, hemakana situt tevakera takati situt imani celo beš te i keretut kodinja Allah Jesu. Sad primjer, džanina kad neki Švedska je svakova beš mukea vorda ko bisikit. Bravo. Ko teknič. Tehnički pregled, ja. Soske mukea, ale na primjer, tešaj celo beš te kerubuti. Od oleske, Allah subhanahu wa ta'ala, ki sura bašo posti, لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ فَنَلَّهِ Allah fi tatakun arapski, a volatar Allah fi takva. To ven bogobojazljivo. Ko šaj to bogobojazljivo ako nastargja i kontrola upravo nefsi. Ako na ovo gazda je nefseski. Soske o alimija penena i situ samo 2 koraka ko Allah. O prvo korako gazino nefsi, o 2 korako reslan ko Allah. Mangja tabe paše ko Allah, mangja to tut imani, mangja to tut takva, dža protiv tiro nefsi, gazin tiro nefsi, ovo tut takva. Od olesko ajeti završinela tatakun, odnosno to ovo tut takva. Samo upoznavanje. Pa ne puti? Si človek okritut, samo upoznavanje. Agja. Ko masek Ramazani isi tut nagrada. Jek nagrada so našti dobine Allah stalno pojavera dio. Allah subhanahu wa ta'ala su vakerila mige. Allah subhanahu wa ta'ala vakerila koji ko masek Ramazan postinela kazayinela o rahmet edemez. O oprost edemez. O Allah subhanahu wa ta'ala koji postinela isile šansa dati koliko cenneti. O develo Allah subhanahu wa ta'ala vakerela kalamenge buyurun. Aven ko masek Ramazani isitunen bare nagrade kuven ama nažalost amen na pustinaja. Amen o masek Ramazanina poštuinaja. Ama kavaitano je put mubareko masek hem yek masek so
Hananela mengi. Na primjer, akana, ajde kakera lafija gja. Vakerava tu mengi, ili vakerava tu mengi o kralji je švedskako. Kada tu mengi gja. Ajde kađan ki banka. Znači, to vol halal, jer penava natečore, znači ovdje dozvoljena tu mengi, penla kak huvenki banka i situ men 30 minutja i kalen kozom pare mangena. Sobi pena yamen. Na, pa vallahi hakan na Me primjer, bi pućava, deva kerdu men, nasmer, me bi pućava ko koboro satjem kova dive. gja. Na primjer, akana meteva kerdu na. Sobi pena na javera pa mu, oji, akava dinolive, su kajto mango di așanță, ei, vakerke tu ke pola sata ja, čučari banka, tu penjam na, pa i si tu ligodi. Sa šajtu akana te kere. O Allah, bak sai vakera tike, ava ko masek Ramazan, i si tu rahmeti edeles, i si tu prosto, oprost, šajte zaradine o cenedi. Sa vakera amen, na, ili sardisave sa penave šume kako si. Ajde pustim samo džuma. Sej računi pritike sarte pustine ko celo masek Ramazan. A kavajtano halalen kratko vašo posti, Inšallah, amaro hođa omeri da ka bakerel povišem, po profesionalno tumenge, se ovi tano hari po poškar hem kiromaničin, hem godinava lesve. Mašallah. Oxal nasmertove sa stopotere šuša lafija, muhabetja, terala pensa procetin janma manda kod vas obistergju. Sar soprinjal pralo na smeri o maseko Ramazan, Allah azza wa jalla sile kubari vrednost, agar sar sovakirgju Allah subhanahu wa ta'ala ku Kur'an je nišan. Ja ejuha alladina amanu, kutiba alaikum siyam, otumen kola soberimena, naredimotano tumenge o posti ko maseko Ramazan. Kema kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattakun. Sar zosine naredimo kolenge to sine palatumen, odnesnape baš o sahabija, tabiine, tabiin. Sve je jedinstveno cel. Koja je da je jedinstveno cel? Tekun, sar soprinjama rokralo na smeri preska, to tu takova, to tu darko Allah subhanahu wa ta'ala, no akateta me bimangava kalate definirina o termin tekun. Akaveta nek but interesno termin, da, koga penala pes dar, Kavajta nek momenti ko te svojek manuš, morate alo baš i savi dar kerala pe slafi ko maseko Ramazan. Ili vopšta vrijataro o maseko Ramazan. Soske sepak, koga snjam ki dar, ema mišisile različno dar taro okružuvanje ko te sara kelate sem taro odredime perspektive. No i dar taro Allah zaođetani nešto posebno, nešto sosema javer. I jektara adala tamo dva ko te su Allah subhanahu wa ta'ala mangela ima miše te dane kod redimi kultura. Kjaka je dar spadminala kod redimi kultura. Savi kultura su jedinstveno cel o Allah zaođel. Ne samo baš ibadeti, ne samo baš advade kao mangela to namazireske te kere koja kava masi, ne samo baš advade ka tu rodela te strpinetu, taro hajbe, taro pive, taro redime avera dukja, nego Allah zaođela ka te mangela te datu jek kultura em edukacija. Sad te halova dva. Ako šajte primetine halalim, ko ovakala situacije, ako koristim ja, ne samo pisimo abet, lafi kova su na nek potan, ako neka sakuše, ako neka skeva kerjan lafi kova su povredinjan, ako vas spadminala ke kategorija ko ne edepi, ka plantes ne edepija dva značinala, jek manuš kova su na nebe islamsko kultura, koja su na nebe gradimo upravo teste islamsko kultura. Emo Allah zaođel, koja kavat nam masek, postaje mangela te dane so jek adabul islam, jek islamsko kultura, ko te so Allah zaođel zabraninala tu tabdurja kala buke soske ako neka sakušna, ako neka spordedinja, Allah zaođel smaninala tu tari vrednost baš obivekova so postigne. Allah subhanahu wa ta'ala, ako pišinala tja hasenatja ki normalno situacija sar so postine ako ga je tamam, ako koristine kala lafija muhabetja, Allah zaođel skratinala tutar odojan vrednost. I tu i to putitani, koja kava te tekun spadninala isto kao dva deka,
o manush bud sigate shaite bistrel otar mjika resla. Sar la primer Geratisiam chorole, alhamdulillah Allah dala men răski, hem ovaj barvale. Hem o životu ko choroli, hem o životu ko barvalite, da не isto. Standardne dvi različna bukja. Abdona će poviše mogućnosti, a tečere stvari, a kola magran tečere, ali nešto održine. Ja, baš ja. I zapazim i sjek bud interesno butjakate, ako šajte primeti nekoga kuvajan reki džamija, uopšto ramazaneski ili avrialtaru omase ko ramazani, ka primetinen teka sari ne redinajme kojeg sad. Sari ne sujam zajedno s kojeg sad. No za razlika avrial koga sijam tari džamije, našti sari ne te trgeva kojeg sad. Soske avrial sijam sari ne po kategoriji. I si nekoj amendar pobarvalo, sem počorol. I si nekoj po-uspešno, nekoj so čulari popalo. Nekoj po-obrazovno, nekoj so hari poslavo škole. I kakva situacija, koga više tu beše ako je ksafi, ko mase ko Ramazani, ili vopšto avrialtaro mase ko Ramazani, a kaleo Allah ja zaođel mangelate si kavotut ki aver edukacije. Soj tamo dva, mangelate vakerol tuke. Bez razlika koji sijam. Bez razlika sar sijam, mapi sretu sijam jek. Oparvalo da očeo roloda, uspešno. Nemo ko vas sačuloda pala, on tane jek ko Allahi azza wa jal. Baš agar sar sova kirge Allah subhanahu wa ta'ala. Eke agar. Baš agar sar sova kirge Allah azza wa jal, innama al-mu'minuna ihva. O muslimajna maškarteste tane ophala. Emo doleske dan i sijamen sohur, sifiri, to jest sabaluko preto te pandamen, emi sijamen iftari. Pa durja da vadam, keralapesko isto vakti. Ko isto vakti haja, kojeg isto vakti pagaja, sojek jedinstveno cel, te si kavade kaso, o manuštano jek ko Allahi azza wa jal, em sari netane ednakva ko Allahi azza wa jal. Jedinstveno Allahi sar su razlikujnala je manušentano so, prema koleskere šuže dejda, prema koleskere šukar keri buti, prema koleskere šuže muabetija, prema koleskere šuže lafije. Soske, džave tuko je mangeo ki dunja, džave ke tiri titula, džave tani fotela ko te so tu bešea, ako adova bešive na nerahati. I od uleske ako masek Ramazan tam je kakva je osobina koja su si kavlamen, kojeg asavko čekori. Krastavina... Ne, magrum je ti korišala ti čerab kod valafi me palea umerea. Tiko odeval nesar amen ki švedska hari osetinja da hari pološna maruša jam ili o vreme da pojačinja keri sanjanila jesem kad peralo okova. Amen da je povarodive, a te reki skopja penala tu meni je pošu karamendari, odonese pomari si tu mendari. Zajebanci odjeli. Că nastavina panektikno pučibe ko Ramazan, i si diso so vicini pe barirat. Da li šajva čerena menđe sojodova, em buđeneva čerena nađanjova petačno kjeda perela. Nasmer šaj tu te pečine. Ja, odovajtano Lejlatul Qadr, ko masek Ramazani. Allah subhanahu wa ta'ala va kerala kaj ojtani odijarat povrednotaro hiljada maseka, ko beša pereda negde oktovarišu 3, oktovarišu 4-5. Tačno akjarat na džanđola pe tačno kedajtani sebepi kaj o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ov džanđa kao početak, ama sebepi kaj disave bukja disisalile hem kerja o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam odvate našel lista tari godi. Ama sa kavajtano običimo tala Allah subhanahu wa ta'ala zbog jeka bukjake kavav džiodova Lejlatul Qadr keda šajta starope, Lejlatul Qadr ka starope ko posle na deždive nepar. E akana sa sošumjen mesave vakerena bišu eftato rat. Da li tani bišu eftato rat ili da li nani bišu eftato rat,
Ամենշայ սամոթեփենա Ալլահու ալեմ, ալի եկ բարոկոտոր տարո ոլեմակ ու ահլիսունա վլ ջամա'a վակերենա կայ իտանի բիշեֆտատո ռատ, ալի իպա կակավե իտանո եկ իխտիլաֆի, եկ պովիշե միշտեյնե, ալի մեսյում տարիոդի արիք, դևակերավ, վալլահի նայշու կարջանելա, ակատիրնա ջանջոլա պեկկեդ, Soske akakana resavadute ka pindutumenge kavavjodute. Soske sebebi kai akojanaya sine keda itani Leylatul Qadr. Например, ajde kavakera itani bisheftatora. Taç. Suka kerasin amen. Amen samo de arat ka kerasin ibaret. Samo tegan sine ka kedamen hem ka kera ibaret. Allah subhanahu wa ta'ala agar kerya amenge shi amen tenajana ked te Kırdina svako dive çiode arat astarava. Leylatul Qadr açılıyor panda o vakti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar peki camiye itikafi. A itikafi tano te pando peki camiye dejdive tove non stop ko ibadet. Akavai tano mandar kat ko başo Leylatul Qadr. Te nastavim ako pravilo meni, ando vjera, isto ili Состар одлучини пена не тачно нико наđanala или дали одва нешто са звезде и чердо или не сар сарте те осетини астрономија ли одлучини или сара не на и одлука код вас заедно ти веда тегати Na o Peygamberi aleyhisselam vakirga kai posle na dejdive taro maslik Ramadan tegani itani. A o vakirga ne par. Akana taro zvezde Taro kam nane nishta vezi, amena garna dikaya, nađanaya kedi, ali o peygamberi vakirga šajte osetine sebebi kaj kavul je kuc mirimi rat. Je krat koja ka osjetere rahatluku uprava. Ama Allahu elem, sar so pingam naštite džana. Овсасто нека наградини тоа. Сима ек питате пучаме кана е пале омере Amena kate ki švedska čera, če jak ko škole ando četvrti razred studirina hari je religija i hari sapa hari studirina, ali janavda komisalo pe ko din islam, valanče panč temeljna stubija da bi te vodinetu te penate čeretu muslimani, dali koto hari vreme te vačera menđan dola panč kotora i so značine od dola panč temeljna stubija. Advaitano imanska šatija, kote so manuš zapečati nalapes, dekatano muslimani, advaitano kote so o muslimanat, znači verimena, sar so vakerge Allah subhanahu wa ta'ala, znači amentu billahi, te verina ko Allah azza wa jal, o melaiketihi, Allah eske ko meleke, o kutubihi, Allah eske kolila, koga penalate s kolila, ne smate baš od Teura, Zebur, Injil, ema Kur'an je vzemišan, oštar bare bila kola svim ukletara Allah subhanahu wa ta'ala, o bil kadiri khairi wa šarihi min Allahi ta'ala, te verina ko ki odredba, Allah eske azza wa jal, najnormalno te praktikujne o šehadeti, to jest te praktikujne deko Allah subhanahu wa ta'ala tamo jek božanstvo, sem neste na ne ja ver, te verine deka Allah azza wa jal na ne da mal, deka saso opstojnala taro Allah azza wa jal. Advaitano nakratko, kote so omanuš, morate halot deka o Allah azza wa jal opstaninala, morate verinal deka o melekja postojnena, sad na primjer isjamen meleko kova su lelo duše, meleko kova su anela i objavete kam merengeski, meleko kova su kapudel korogo pretolo sudno dive, melekja kova su praven udara taro džernetem taro džehennem, te verinade ko Allah azza wa jal bičalgjali la, sad na primjer deka prethodno sineja verada pekambeira, sad na primjer Adem alejhissalam, Nuh alejhissalam, Ismail, Ishak, Davud, Zakarija, Musa, Isa alejhissalam, znači sva klasine pekambera taro Allahi azza wa jal, te verinaltes isto agar upravljende, ko akala kitabjem te verinaltes ki odredben, ki sudbina koja su Allahi azza wa jal zapišilja, sokovo hem sarka ovo. Akavajtano najkratko adva bašo, akava pančima skačat. Super, ovsasto. Avdona mislim na to si tu te kući ga, no?
vezi? Corona restrikcije džamije. Yes. Ok, pošto akva pitanje relativno je umeresi, o prala kate amen redka ne save restrikcije do binjam izdedami, te pandati čerana, ali si ne save. Kamo tove amenje, kađa prvo ko pralo meri, šarite mo tove kozomi korona tuče i sarti čera po pare čerđate te džate, sikavete. Tove sarte pra muslimani, kozomo dva ulo po pare, hem to objasnine amenje sarja kanaki Makedonija je situacija. Ja, da samo izvini so kad da ima avela Bayram, valani tekla ina o Bayram, ama sarm ki Makedonija, barem ki švedska džanava da ko džamije naštitovel but manuša, това е Омер Хари Вачерджун. Теравија, байрамско намази. Значи, те вачерако кратко калабалоко на томалто велко јек тан. Само Хари одова тешај Вачерджен, со обиđене Хари. Почнемо прво ме или оправо Ајде, може. Викам со однесната джеки пандемија COVID-19, дека тано опасност саринен гаминге, адваргументири наламинге, амарена свалем одредиме амала прала кола синеаме камаре окужувајна, кола со дури да нашав гамнекас, тарифе болест. И премалку адвар, викелапес дека требала те халува сериозно, требала те халува дека амарос састипе, требала те запазина, без разлика, кај делуне, сар делуне, соске делуне. Со днеснапе дали кергјамен пари муслимај. И пандемија на делуѓамиге ко ништо ја веросмен ко пандите од џамија. Соске ки прво стаза кога се ни пандемија, пандапе со џамија комплетно, на кодинолапе сме воопшто намази по џамија. За разлика канаки дуито стаза, харичката не по смирине умерке, по преснине умерке, дозволима минге тековина пладне намасени кигија намаз по џамија, за разлика акшамин јација намасен саба намастана минге забранимо, врз основа која два дека и си полициски час, но без разлика, клана кергјамен поари муслимани соске муслимани по имани, не керелани андреки џамија, него очачудно муслимани бикелатес авлијалтари џамија. Ака те требала те живина од ислам. И улица требала тоа муслимани. Соске амен кога џеја по џамија, секој амен да решај тоа муслимани. Ја гаджодате кола андре ка си каолијек култура, ка си каолијек пажна, ка си каолијек начин, сад требалек мануште ово кога кула коме се охрани. Нели? Амо проблемите но со авријал. Еака на кате авријал кога си антаро џамија, требала катете ди козом дијајнела меѓу имани, козом дијајнела два со си амамен муслимајна. Име мислам дека на келѓамен гулога која два дека ти керамен сарство требала ко одбини Аллах скоро аззаваџал. Байрамеске кога си јамише ко байрами, а кавајтано бути шукар пучиве, шукарско пучлено. А мен дека дини, ко исламско правилја, и си јаменек предмет, а кога си клолапе најчесто ки школа, кога се оригиналапе фик. Фик тамо е предмет, кога со емануше, си кавала лесарте по нашинопес по одредиме ситуација, по одредиме моменти. А катарно требала те халјува дека по одредиме ситуација, по одредиме моменти, на сминаја те делуна агјар сарсо мислинаја дека требала те кера. Без разлика дали адвајтано тарошеријатско закони или на не тарошеријатско закони. На џа против, ака леа со десини. Ке агјар. Соске јектаро прописијатано, кога иси пандемија, насо нарединалата ке држава, надека нарединалата ке оттанкоте со живине, него дури тано сунети таро пекамбери алейхиселам, сунети тано пракса таро пекамбери, школа таро пекамбери алейхиселам, тена кере проблематика, дозволи мојту ке те калдине керо намаз, тена џеки џами, себе пеа со те заштитине ја верен. Соске
Să o zaštitive i avere manuše, ko Allah je zaođertano but povredno, da radvate kaldinelea zajedno namazi ko sapi. So džabe kaldinelea zajedno ko sapi namazi, ako tu sijancine sebe pe opte nasvalo. To da leke rignam pobari šteta. Na kergan šukarite. Chiar. Eu doresc da prema cadava, almensar džamija ili uopšto me na dinamano i averade imamija kane koristo izlagajni, ako i država nala, a sa po zakonu, ko te su nasminalate deluino pe stari opasnost po živote manšengoro, onda kamen si am dužna te prilagodi name prema kadva soro de la mendar po zakonu. Savita mi situacija ki Švedska nas me. Ar defena mopral Jania ki Švedska amede i korona nanela dobor amare političarja na čige sa ke zakonja sa primjer javera države. Amen ke dađaja primjer ja Makedonija ja bilo kaj teđa javera države dikaja kaj tačno disinela pe kem pandemija ki dunjaja ki pub ama ke havea ki Švedska ket koja ko dukjani dikja kaj na neaga u narodu pirina bizomaske na žalostno i ama na respektirana da borbut amaro narodu ki Švedska o akea pandemija. Ama ko džamije, elhamdulillah, ko džamije, isjamen na samo su čige i država, primjer kakala kedibe, sa primjer crkva, džamija, javera tana, nego amen da imamja dikaja akava sa seriosno, hem disave džamije i tane pangle, udla džamije koti dikaja kaj isi rizik kaj davol budžemati panglile, a kodla džamije kaj čanela pe kaj okja katena neto budžemati pravdo. Sa primjer ke amari romani džamija, i tani pravdi, laja o šerijati je švedska koro zakoni ko te penela kaj moratova ofto džene, emo dobor džene da sijam, emo ameno Roma elhamdulillah ki falšopin ke amari dis, but šukar respektirinaja. Soske se respektirinaja sebe pikaj šajte pena kvaš amendar sine nasvale ama kano lelamla put po seriosno. Magav samo te vakera vakava pravdalen baš akja pandemija. Omanuš te halolo vrednost. Talo nešto su i sile, valanite našale. Angleder slobodno džeja sine kođame. Ama nahalilamo vrednost. Taravije. Eke kana masek Ramadan. Ke duravea tu sine o hamisi. Ke džaja sine ki džamija, o imami o kujnela o Kur'ani, ki taravija, jek šukarit. But muslimajna vallahi, memange vačeram, čanava kaj javera praleda kava kao siltinen, falinila min ki taravija. Pene so kirgama min so nagelam non stop ki taravija. I džuma, javera ibadetja. O iftarja ketke daja min sine, Jeke aneru organizirani pesine, naročito ki Makedonija organizirani na sine iftarija, ke aveno phalakira na sine ilahije. Sa akava palinela amenge. Ama soske palinela kana akava amenge. Soske amen našalgjam akava ikputi, ama kana halinam o vrednost. Taro akadat hana. Sikaja mena ki a pandemija dosta buča šukara. Sikađame. Hem sa sopringa o pravo emeri, znači, nažalost, znači, but dikava naročito muslimajna, kakera lafitari miridis, ajde be, subhanallah, te pisingao devel te astari, korona pa ka stare, so se te nađaki džamija? Ohari, o peygamberi alihi salatu wasalam, nelik džamija početak šilingja ki Meka, megareli. Soske silingja po peygamberi andari Meka ki Medina. Soske sine šteta, ololeske šteta. Učmingete napadinen, o kafirija i muslimanen, o peygamberi mukla i Meka. Kada o peygamberi navakelja, te pisine pisimo amen temera kamera, ili nekoj pelabe sale muslimana time darva tariko na amen ki džamija. O peygamberi agja nakelja. A kja isto tani jek napada. Ama sad na fizički nego kao i tamo medicinski napada, ili te pena jek napada su avola mege bizote kerola mege nekoj temarela me, nego aki dikheja to neko kašlinela avola kituce. Znači, ako je pandemija i korona COVID-19 mora amente respektirinala
Subhanallah, acaba sajnë të gjanën, ako primer, tu si janë sebepi, je prallë të astaru Covid e shvina. A primer, tu, na respektirin e akava, na kja beshja negde gosto, a primer, i si guzhva, kedisailen, tu primer, ja i si tu o simptomja ili na pazinjat, i si janë sebepi, je prallë kova shejtanok i rizično situacija, i si disave bolestja. Tu kërja, tu si janë sebepi opte astarë, shaj angladu Allahi subhanahu wa ta'ala, te odgovorine. Odoleske, valente pazinamen, sar keraya amen, ko akala divesa. Ulinave Allahi, ja Rabbi, akja korona të cilëlla për amendar, palen të ova sar sosiam le anledet. Inshallah. Ađar, amen već ja 5 minutija live. Çala buci Buçu karmu aveti çeraya mare palencar o respektivime imamija o meri kotar šutka, o nas meri kotar Falköping, kako i Švedska. Ove sa ste sarine tu men su dikena, selami sarinenđe, tu menđe su dikena, akava, akana već kir nakam, akava basic muhabeti kotar islam, Isima Čefi, Omer, Nasmer, Aknahari, Tekua, Pohor muhabeti, kaj hemamen o Roma jam inkludirime. Neka startirinav ađaru muhabeti. Memo sefa vaja kotar jegdi su vičini pe kostolac, angleder trianda verš, na trianda šajem biš verš, na hineamen hođa, na ineamen Romano hođa ke kostolca. Avena ine kedvalani menđine, ke amaridis hođa, i islamsko zajednica kotar Beograd, i čalije ke hođa, emavela. Amo dva hođa nikeda na hine Romano, uvek hine Sanđaklija, Čibano, ja, Disuaver. Znači, nava tumari situacija ki Bujanovca sa hine. Pa zavisi Nikola Beršava čera o Alija, već tega ti znamo pošmiđa nedelj. Ali neamen uvek Čibano. Amen ki okolina kotar šel šajem dušel kilometre je Romano hođa ki neamen, odvao zadnja dešberš šajte penaš, odvajtano hođa o Ademi kotar Smederevo, selami džiolesta kod Kelamen. Ama meso mangalavate vačerav o islam maškaro Roma tano ki ekspanzija. Adije ki Švedska i sijamen najharištar panč hođija, bare me lično so penđaravalen, a mate vačera kanako ki Bujanovca, ki Smederevo, pa čakem ki Kostolca i sijamen Romano hođa. Nasmer mo pući bekađal džikorotute, haritano pobaro, i si bud pućiba ko dva pućibe, a tu ka odgovorine, sar tu će ka pasuini. Meka će ti nakuta telefoni, ađare. Šučur, o islam tamo ki bari ekspanzija, en sarine pućijam te halovamene. Dali od dva halovibe, delamen pravo te sudina averemanu šenđe. Koji tano muslimani, a koji na nemuslimani. Dali sarine avera su isilenjek aver religija, tane nevernici. A menđe o manuša vačera kanakotar avera religije, sigurno dikhan ko švedska crkve avri visi afiši, visini sarpačeri pe gratulerar Eid Mubarak, bakta čerena menđe o Bajram. Dali šaj hemamen te čerao dva olenđe, te bakta čerao lengoro prazniko, Da li dozvoli moj muslimani za ja. Dali šaj amen te rinao dva, te bakta čerao lengoro prazniko, samo koji je slično situacija. Meshajte vakera vagar me prala, kaj sad prvo, jek manuš nasminila te vakerel, koji na ne muslimani, ili koji tano kafiri, bizote ovele jek temeli. Naprimer, o Allahi so vakerela, od ovaka ovo. O Allahi so vakerja, od ovaka puštuju. Prvo te vakera, naprimer,
naročito amede koromaisi, che dava kerela pe koji taru muslimaina kerelafi, postem ka kerelafi bašia berberi su kava krupem, sava krupe lengi, ama ko muslimaina prvo su se dikava kava, a ka ti sijek problemi. Pošukar su bokšel na kava, ka ti sijek problemi, o problemi tano, na primer, ti dikla je pale, kova pijela, ki ulica. Buđene, sigurno tu me da šungjan, abe ovna nema nuš o kađal ko dženemi ili ovu opšte miljane muslimaka. Već nalajte Ameno da dovana sam kovao. Ameno dovana džane. Ili eke akava baro muslimani čerela pe ama samo džumake avalo. Aka te nasminate sudinaša je Allah subhanahu wa ta'ala leske kao prostine, na džane anika. Odoleski amena știa cava. Ama so kerela pe lafi bașu javera ver. Na primer, ako i cristiani svedočinela kaj na ne javer, kaj si javer devel osvemo Allah. Isa i tamo, isto jek devel ili čavole skoro, hem navjerunela upravo peygamberi, o Allahi name me nasminavate vakera nešto jave osvem se vakerlo Allahi, Allahi tane nevernikja premali amari vera. Hem o trito bučiba baš dali amen smine alinge te vakera ke sarola so vakerina amenge Eid Mubarak baktalo tumaru bayrami dali amen kolenge re praznike smine te vakera alinge isto. Odgovor tamo na. Soske i butitani kaj ola virinena ko nešto so amende ko islam i tano širk. Ola virina ko nešto so i amende džala protiv o Kurani hem i Suna. Hem našti amente baktakera o lenge soske od ovaj sar švedski prenope upmuntran. Romajna žanstva prenope podržinjao. Sake da primjer Podržinjarete čero greška pomoću sopisini ko Kurani ili ko... Da, mesto mete penal tuke te kerap tuke dava, te va kerap tuke akavana ne šukan, akavana ne pravo, mečak va kerava hajde neko tuke baktalo na dženava, akava diveke da ola ke tegani decembri o krištijana stavinena, baš o Isa kaj Can Gavdila na dženava so. Amen nasminea, znači good jul penalpe švedski, neli? Good jul, Merry Christmas i na pansko. Od ova amen nasmineate bak. Smineate bak takere disavo prazniko, ama ako na ne nešto mišimo religijaja ili duhovnost kodova. Sođala protiv o Kurani hem i Suna. Sad, na primjer, svenska nacionaldag, švedsko dive, aloveama, od ova i tamo je samo baši, na ne ništa devel mišimo, na ne ništa religija mišimo, od ova samo baši baš od dive švedska koro, tega ne od vas minja su skodovana žela protiv po šerijat. Ama, ja vera praznike su i povezimo religija na sminjate baktakera. И си имаме кана уклучили пе каква питање, каква тема, скајаме беша каква дел света кај и си разна религија, разна вере, разна мишлење, чеđа, пошто шведската е доста либерално, не значи те кана стриктно. Ja, i kad je i svenska širka do подзаконија. Значи доста правде. И акана пошто беша каква туари бачеđан од вама бети куќан кој ја тема ме да се баш кубацинама, а мене ромамен славина доста вуча. Дали акана дали шамен рома това, дали амен муслимања шај това и уедно рома. Сосе кој кенава кава со самени чера ди се романе традиција, на пример Ерделези, Почeva će ženi ranglede, naprimjer, su ne povezimo religija, tepena nova godina. Ja bijava su čerena. Dobro, hajde bijava, a verdi su amače nova godina, Erdelezi, Romano Dive, so penena kodova. Da li šetve ni Rom ili muslimani, da li Sarodo? Sad penena. Neka vačera međe Omerio da košaj. Ja šajte da nem tu prava. Ne prete te kerahtia que até uma lá fica final é dos que abrem o famoso como biama também que é um fago do que sabe já me se decai. Našun jum so penja? Não, mas como biama
со скеваклер јата ли болна точка мен де корона. Те родињанте чинаменте бијава, вели макарен ке керем то керем. Готово Јан. Право Јанче, а мен да само коромана што двата чинај, Саша е 12. Да, дефинитивно. Дика кога ме бут интересно учи култура хем религија. Мадам тани две различна бука. Хем традиција хари мешимиоте, значи култура, традиција сасо умешиние манушенцо ари одвинијамен машкараменде. Себепи силя кава чинаото толафи черма халали омер hođa. U vezi a kana ti čerala o Somalci, oni su ne tradicija možda napisini ko Kurani od ova, te čeren sinete džuvljen. Ke bi džaka nako ko Arapio čače, znači čači pase ženini pe kako sa ča rođena. A Koramede od vadna ne naprimjer, ali ja Koramede same tradicija, kultura. Ko tradicije, ko kvahem, dali... I čera mi, na primjer, delezi, pa će nova godina, ja će džar. Ajde, nastavim. Haroj pitanje, to dvine religija nemkova. Dika amende tano problemi so amen naštite perite kera razlika maškar podova soj tano religija, soj tano tradicija. Ама квајтано е сериозно проблем. Соскепхене, еке сад, например, акана, пазим, и ситуација, значи ситуација, моменти, тано дур битно, сад не саве одредиме бука кере напис. Свати не, соскеко не саве одредиме моментија, оанава, тано не саве забраниме бука, на керена добар каулога козом сојтано ленго дејство. Еке сад, на пример, за да те шајте халова пошука, пример кадав сам. На пример, о алкохол. Нега аменди исјакана депхена ки Македонија пиво скопско. Акана, на пример, ако исјаменек соко, кога сојтано тари пабај, ама исто лескоро да напчелапе скопско. Дали ка користиме од овинаните користиме? Ка користиме или па нема кој тану ки амбалажи, тоест ки флаша, тари стаклено флаша, емлакоро лико тану исто са таро пиво, таро скопско, ама Андреј Светот соко тари пабај. Ка пие од ова или не ете пие? Ка пие, дозволимо и соске јек бути, на кералала забранимо, лакоро анаве, лакоро лико, сари чинала, него лакоро дејство. Од дејство лакоро керала и забрана. Само варианте халовен. Джаре, каду да инате на панаек почива, емпало два ка мукатумен поек 5 минути а те бичален поек порука джико самаре рома, а опалуно почива биовела аджаре. Амен по крајо ромаја. Свако религија вачери менџе валяните манга јекики. Валяните респектирина јекики. Ама, кораменде корома, со аквава черавату менџе приватно духалама, кораменде корома и религија, на жалост, одвини хале пења. Чераја бијава, храл навела. Мерела мендарнеко, пен навела. Себепи јек религија тева чера и пентаник јекаве религија, опхалтано ки јекаве религија. Акна објавтано џанена орома, панема черава, мени јам рома, ем на штиодвате блишина. Ором пенела, па најчавете женина пем темерав, на жалинава. Најваро суно ромесе, тано те женини е чаве баре бијавеа. Бијавтано нешто најбаро со постоини, омер туко кривач џан буд бари болно тема, ама на жалост ему мерибе тано дисо со духаламен буд Андреко Вило специјално ке нашалаја е најпаше манушен. Насмер починте на хариту па о мери кадо да иде. Дека проблеми на не тамо ки религија. О проблеми тамо ко мануша со пандена
поро друштво ко бијава или ко есапке праздники. Например, ти дигам о Ислам со си кавела. О Ислам си кавеламен, те ке дамен, те мангамен, те дужинамен свакодир. Агиарели. Ти дигам која ве религие, о исто ја ве религие да вакерна дружиба, аибе, джаибе, и тано шукар. Ама амено рома, кај аракајамен, амен аракајамен само бијавески. Значи, о проблеми на неки религија, о проблеми тано кај амен пандаја, амен која кавабукја. Со валани амен текера. Амен валани прво, јек текера. Ако пене амен ги сија муслимај. Ако джаче мангеа дружи, ако джаче на мангеа тулавету, арактут котана со Аллахи мангела. Аракту котана со джаче качедетут о манги паторо кабайрол. Например, еке сар меакате викинава еке бојрем бемо праламаки джамија, субханаллах, джамија пради пешая менге чај, пало намази чај, лапи маабети, на, ама е пути на гелум леске, ке да овкерга бијав, о народору ми салило, на небишем сар со сине англедер, ме викингјум ту свако диве таве, на алан, ту само е пути кергјано бијав, месо на алум, ту холангјан, значи о проблемитано ки туте, соске ки туте, туто дружиба, панлале која кавадиве. О Ислам родела е жртвуина. Пошто акана по право мери синеле бут тева керел таро традиција ем Ислам манаштива крига готово, накратко значи тало о мануша ешејте живина амен са муслиманија. Ем са Рома традиционална мора нешто те жртвуина. Сока жртвуина. Кај жртвуина од ова со джала против о Курани и Сунна. Од ова со чилато кошир. А од ова со наджала против о Курани и Сунна, овна алоту ке те цидев. Дија традиција шејти керела. Само док наджала против о Курани и Сунна. А од олеске, например, еке славинеја джурджелна, славинеја нова година, начина панда со славинаја, капуче, да еке имаме. Дали ја кава и джаизи, дали ја кава джала против о Курани и Сунна, на наджала. Или джала. И ту премало од ова кај ја вирине. А гјар валани амено муслимајне това соске. И пуфтани е девлескири, а месија девлеске морате кера са Аллах субхану ва таала со наридне ла. Кратко, со пенеа ту насмер у вези ерделези, се си разлика измеѓу ерделези или џубџедан. Со пенеа ту вези ерделези и новогодина. Сефоме, дали мешате славина владина? Дали тану конфликт е религија? А мешајте пенати кеја. Мешајте пенати кеја. Хемо херделези, хемо џурџедан, и тане Иран сар Иранија солду тане пангле по духовност. Значи ки религија. Солду тане пангле хем солдуј джала против о Курани хем и Сунна. А ке пример амен ко призрен амен на славинаја џурџедан, амен славинаја херделези. Аме джаја сине ко сар Карабаши ектан, ко те со джанава сине учареламе сине амари тај чариенца, нангјареламе сине чариенца, кавол берекети, кодова диве чивена сине, пагена сине тарокаш гранке, чивена сине ко удар, кавол берекети кокер. Значи са кава и тану духовност, а кава джала против и религија и насминеа од овате славина. Исто Енак нека на славини и о насмер, извини. Насмер за нову годину мангате черове. Значи о нево беш. Ја, исто о нево беш и нова година, ој тани памли религијаја. Ако дикам ленгери историја, кадика кај исто два и тамо пангло религијаја од ова да насминаја те славина. Ако почнам пример еке христијани, славине мангјалите славине бајрами ола пебакерна на сушкина не ленгери религија. Ама амен, нажалост, Рома са славина. Ма Васелица, ма Херделези, ма Нова година, ма са. Морате дика, джаче паралелно, морате дика сојтано џаизи, сојна не џаизи.
Оправо омери нека вечерис накратко подани на обезладуј празника. Агер, значи континентално дозволимо те славината секоја е традиција која со антитестена содржинала божанство. Сар те халјовадно. Сар, например, те славине 8 март, диверо менго, тану дозволимо, емнанени са во проблеми. Те славине дивеко те соек нација успенгјако нешто. Сар, например, Рома геле Англеем успенгјако нешто ки не са државате ке торкори песке, успенгјако не са во право. Јака е ситуација исто агертано дозволимо на не са во проблеми. Но секој празник, кога со кипесте содржинала божанство, ќе јадеја ситуација таму строго забранимо таро аспекти дека ќе јан ширк. Ширк значинала те препишине Аллахеске аззаваџал девел. А најнормално джанала пешим препишине Аллахеске аззаваџал, ко Аллах субхану ва таала ту на сматринето сарек вернико одини Аллахескоро аззаваџал. А са окола празника, кога со на содржинена кипесте божанство, а слави неален киленди сито само ек гюнај. Сар, например, те вакера агер. Сар, например, и Нова година. И Нова година на неаме божанство. А мојна не исламско празник. Пекамбера ислам којектар пере хадисија ка вакера. Секој ек мануш, која со имитиринела јадере народо, офтано ленда. Пошто и Нова година на нетару исламско празнико, но на нелада божанство, ако некој славин гјало, а медна пенеја дека ке ја ширк, него леј силе баро гюнахи ко Аллахи аззаваџал. Тамам? Значи, накратко, тано акава објасниме на динаман халиденма, шукар со И ми опинијата ни исто хавер да о народо сарнакле буд берша, значи, андо ангедер паншо виладе берш. Значи, од мешиба и традиција са спиритуално, са мешиба е девлес ребуча, ема манушен ребуча, заедно, на шалдило више означање, сојодно. А че пример, например, буд кратко калав, андо херделези, и си неко кога славилне сар само со черла добродошлица, а со онила и со кавл, кабарион кашта, одва со ханена, каджанки бути, какова, и одолеа сар нафака среќа черена, пипинена е пувјакро панија, песте очарја, и не са ве сапке традиција кола, на не ништа са девлеати черопија нешто, али мешисало увек одва. А е девле стара кава, околе. И у сарте финал, овола не сар, ни онна джанен со се славинена, о мануша. Ние мен више бистерчан со се славина, дали Васулица, дали херделези, дали ова. Мај не све едно, само те добинаваме, поклонјаем това слободна чере и то е то. Ме ми си нава мануша би ванајте респектујнен, али ако джана против од вас о ислам пенола на нешукар, онда о муслимани соле правоте и чери се и опињаем те на джал дале, више те грешини премало песта. Ja, amen джаја, јек сатим де шупанџ минути, а лајо овен са сте сари месо дикена, акија шужие мисија, ем шукар му абети амаре паленцар насмереа, еме омереа, ем англедерсо капенааме на маре паленџе, јек будбаро ов са сто, мангајате да јек шанса о насмери, ем омери, сте вачерем со манге на он, саби порука бичалена, сајро менџе, со дикена кава. Насмер бујрум и ситуте 3-4 минутија, козо мангеа, слободно шајте вачере со мангеа. Сар прво, да захвали наман ме девлесе, ме амаре господаре се, Аллахе се со кергјаме, таро умети пейгамбере со, омогучиња ге јек начин, сар палем те дружинамен, сар палем лафи махабети, те кера е девлеско родини те ширина. Ето менге да бут овен састе со канингенамен, манцо канинген манама, мена служинава есаски шучеп хален царкава, ама ипак респекту менге со... Иншала канело девела мен кавача че гостија корто те киџамија. Бујрум, авен кеда мангена, hem mubarek o Ramazani sarinenge Allahi subhanahu wa ta'ala tena kalina sarinen hem tumare postja toven kabuli samo pranalen
Harakin tumen que a pandemia lenda ozbiljno, ako lenda ozbiljno, po sigate da inshallah kanakel. Akava sinemandar. O să stop butno. Momentul meu da să Agar me biva kerava Allah Azza wa Jalla delamen khairi ko akala dive posem na mene romen soske amena siam podržime nikasta muklesiam korkori kamendi eme Allah Azza wa Jalla virodava džeko samare roma bez razlika kote živinena bez razlika fotartane kotar dikhename te ova nacija koja suitano jektelo poveke organenca. Soske penamakawa. Jektelo isjamen poveke organ. Danda, nak, kana, jaka. No ko telo, koga jek organi dukhala, celo telo noseti nama bez rahat. To dan te dukhatu ništo na ne rahat. Nito hajde, nito pive, nito sojbe, nito beši. Jodoleske rodava mendo romatovage sarnacija. Koga je kjamare rome povle problemi, od dva problemi to se tina sarine sar nacija. E keskiri gajda te pirava sarine sar gajda nacija kiri. Ana sar nacija taro po edinco. Eno duj to tano so kavakera. Zada te džanavri. Zada te šajte plovina. Opravdu kava pani. Trebala minge manuša. Učime kolaso. Kakjerena minge operke kwa maro brod. Mamuke ni škola. Jan Nangle, studirina, kozom sošaj. Se mam iskren. Duri nio muslimaina, na ale, kjaka je dunja, bizo džandib. Duri nio pekamberu Muhammed a.s. na sine pekamberi sadu deko Allah i prvo na kergjale tovo onaj džand. Duri prvo objavi gjaleske sine ikra bismi rabbike ledhi khalaq. Učinem čitim, pa na tire račijasko. Prostudirim, istražim. Soske sama dvajtano kova sošajte anu tutko angdunite. Ki krajka sinemange milo, so zapoznajem gjumane hođaje na smere, Allah te da bereketem rahmeti, isto agar leskere džemate kole skoro tankaj su džibdinena na diname gdje kad hamet, ili ne ste kađa gost, ili omadle. Obavezno Hem isto agar sinemange milo tu mencar so družin gjumana divagate čače prekrasno se tim gjuman najiskreno finalo sinemange bučukar butfino, a isto agar na dinama deka na samo ko hođako na smeri, uđaravat men mande da je ti vrte amin Inshallah. Sistem este inshallah od te ja. Oven sa ste but, najbari nagrada su postojni Викиден е омерех емисија, морате ва керавте меге, ка почминел, ме маглемо доате ва керавте меге, ка почминел сине емисија, те укојнел пиреш уже гласоја Хари Курани, те шунен, валлахи, ме ва керавте меге, омер И си шанса пара на завршиджам. Ако изолимо чефи шај, онда амен на Ајде ме џанамо оправда омери на нету од пини, амен, пошто e savko mase kuranesku siam te shunale purane hai. To insan ste nisu problemi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم بارك في ساستيبوت Mašala, mašala, bušuka. Wallahi. Ljubomorno si mu prolesti. Nas pinea să se dușa te celălalt. Da, безусловно. Насмер, Хемомер, овен буца сте ишала од девелка на градините мен, Cu svakog koraku išala. ваша джаре, ваша джаре. Amin. Нема побаре лафија, него само те пенав тумен дже, овен са сте од девелка раки тумен, и тумаре фамилија. Amin. Barakallahu fiik. Pozdrav. Selam Selam alaikum. alaikum. Selam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Уф, Uživim Da, džamba. nema să te penavo, čao. джанеа само со Харим мора те вачерав тумен дже. Hai. Док шујум е омере. Пенава, нари окова пути вачерджан, Sancılabi yeri. Ja. Нормални Dilapçı- годи джели со ОПА, со меки джилабавана немаш ужо глас. Ша е погрешна джиламе джилачу. Tu se mora te citine akalam uçavara. Akalam uçak ki ka citine ki dilapçero da ko mami sina Ka probinav? Ем Ame odlaso kamo to e publikače dali şu kadar. каде ка ме морате контактиринаве на смере ме мере те дика баш сар дали чаче си имаш ужо гласо. Више нашунава ту мен. Те ден ма джар вачерен ма е. Yine bu şukar osjećaja koja meni ja bud zahvalna. Na nema lafi se ovdje tu sar so kanvala bila i redko te ja čva bizo lafama stvarno dinđeme di so nešto pestar so buz načini maje i nek na gradinen čače odevel Si ti ne lengro mir, lengri Genetea koasa. pasadi sova su se dičona su ta neput mirna, fina, kulturna, koji tiho način Нема лафи. aladi to, O aladi to čave. neko je saste. Дик, амен чајте вачера джар, амен јамне ки Истанбул, клан јам ки Аја Софија, Будбари часто два хине, јамле че ки Индија, ки Джама Машид, ки Нью Дели, јамле ки ек царчапе и диз ки Индија, суине Ангедер, Панджила да беш главно диз ки Индија, Сикри, Ja. джар, o tej sijek džamija su tani kopija, kotari Meka, znači čače jamle ki džamija ki Göteborg, jamle ki džamija ki Stockholm, jamle ku muabetija kaj šujam romane hođem, ama dio se tinava kapene VIP hine, džane, baš akava hine specijalno amenđe samo. Na sam Kućlum som anglum, kućlen som anglem, Su najbitno halola man, a su najviše mjalo sa ole. Od Vaša džava. olente i od vas načini put. vaša Vaša džar, steprana. vaša Tako džar, je saste. šao Koje saste, hvala. Tu visi тут nešto čefi. Ja, je me pratinđum je ke bud šukar mističari koale su na Mevlana Jalala dum Rumi. Manžemo lestar po kraju nestara džarte te motova uopšte. Na džanaja bud lestar, ali nešto hariso siklinam lestar. I sima čefik te objavina. I sile bud relativno sartepnav. Na samo ko islam, nego van islama, alo bud popularno ulo. Kuri mothođa o islam koja je način sa poezijom, sa ljubavi, Andilo kojeg tan kuri i ne porani Perzija, znači kao prisutno Afganistan, Iran, Iran. Ten našla, kjer nekakva o Mongolija, kjer mnoge sate terušne našle, ki trenutno kaja Čile neki konja, mečak osjetinđumo dva tanko koranoja, ki Turkija. Osjetine od dva tanke, djumle leste, diklumle so grobo, diklumo dva kaj gradinđao posar
sar shrine, sar te večera. Motođao mir, motođa isto ando Istanbul šukaripe. Kurisi je teksti magao to kratko lestar, u vezi muzika da nejak naso nesar pučenale kova zvuko andi muzikaj harami ko islam, na šune. I objasnjeni o čare, o istek salponape, Oveluške oveluške o čurika, ki sofran do barvale, ket šunjola kokana, o čorole o bokale, o dva zvukotano najharami. En but nesar duboka lafja džari sole koji relativno... Ako si tu men vreme slobodno, šajte pisimen Rumi, Mevljana i si sadobor, poezija koja će čekati veltumen horte razmislinen, šaj jek fraza, ama od ja fraza čivela tu te razmisline, hem ta veđi kod dva, aha, momenti, ja. Tu biljan, a meni neame jek, sar te pena magdam poviše nešto te organizujna, ali narestam. I sjamen ando saranda zakonja ljubavi, no, mislim ja zajedno sa dervišeja, jek derviši su si kađale. Džane ali derviši su značini ko prevod? Ne. Čorolo. Ok, tega ti ne wandering derviša, kada dervišeja neko koja pirala, vrijal, koja... Ja, ma ko prevod značini čorolo. Je kod vakva pomažinđale, a navnašti baš akana odmate koja volari poviše ando duhovno, jer ovsa i ne škola, sando knjige si filosofije, istam, svoje devlesno, spiritualnost, misticizam, sa odva zajedno. I ovne sar prađale se, sad te penaje, si trito jak, te šaj direktno kontakt ovdje, ko ando dva ljubav, maškarotute me devlesno. Tega ti na varanče nisavi knjiga, tu to objasniče sojde, jer tudi kjela ko svako manuš, čar, ko bilo so dikjengo, tudi šaj dikjedove. Odoveli, ko bo mišljenje isto, a džarda, ovitano trenutno, akateja menca kana, ako si to daja čate dikeji, kanate šunetu, uvek oveko kontaktnija, to se ti neja. Od ova su, mislim, najmakva masek si kajtu poviše, tove, ko dodir te osjećajenca poviše, tove, poviše svesno sočereja, znači sad te dodir, to dikiba, to misliba, to šuniba, te kontroliši ne. Sada navike su i ne lošna, te čerene pošukar znači. Tu pejan čavalen penen jek broj, ando jek džiko saranda, Men brinđen men brijam triandu trin. Ja. Cefo, Ja. tukava čere ko engleski, a samo haridi su te provinasam, delikava ko šaj čerđan. Ok, možda provina, Ajde. While everyone in this world strives to get somewhere and become someone, only to leave it behind after that, you aim for the supreme stage of nothingness. Sarine, chiacchia dunyaia, mangena teresenji kuri, hentovendi su. Asao dova palem kačol, ket kavelo meribe, odolese dikte na ove panlo nisolaja. Live this life as light and empty as the number zero. Živi na kavat živdipe, isto sari cifra nula. We are no different from a pot. It is not the decorations outside, but the emptiness inside that holds us straight. Ameno manusha, isto jam sari tenđera. Ama na se bepi i dekoracija avri, nego se bepi i praznina Andre. Just like that, it is not what we aspire to achieve, but the consciousness of nothingness that keep us going. Paša džare, ako tane i duša hemovilo čista, put kolaj šajtere se džikotocin. Cerceam to cefi. Meiluna bucefi lestar te cera translacije koromane, te pokušinati kada lesro znanja vrijal, jer lesro znanje nesar na ne namerela nikad. Kozom ine šukar emanušenđe, kozom pravola tove svesno tuče, ema kvajtano jek aver strana dikive ando islam, ando
репрезентеринio истам кове, значи. Мора само тери нама хари джикломери, мери бучужо лафи вачаджа, сасо качитинен, со повише качитинен, само пош картумен джекове. Ништа на нешто. Otiću tamo sad Isus. Ajar diso. Akiaitani повтото епизода ече јек сатиен бишу панч, бишу ења минутија, јам ко лайв, редот е завршина, ама сефо повтото епизода ечера пана јек епизода, енкаджа пауза, дуито сезона састипе, кади хана джанаја, ама ме мисинава редот ваче ременџе о плани барем савојтано и палуни епизода течера. Sad sam filmao zadnji put. Ако не време талка вичинана, не проблеми, кај се мари падења, секаде така кавел. Sad sam filmao кеа задни епизода или ако нешто капенав, а мен сотин кара беш само дуи курче из разлика. 23 30. Значи измеѓу до те, значи почеток јуни састипе тоа састеве сте, но девел планирина нешто течера, значи амаленца, фамилиарно нешто, удружинамен, и тоа славинама роđена, па или ксарек каре акала сезонакор али вете фаџерале. И ами е кочаче драго ако улена менца идео, и бујрум сарине кој та не слопана, бујру капенат ме тачо детално танко рекова и кадружина мене. Амен ди корона, амен. Ja, amen kada samen dar o vreme ako pomožiamen isto, ka probina od vatovel avri. Vegetarično skara isto čeraj. Ja, KPK prazo, šargarepa, pačiđanja, kurum. Ja, kad ika znači dva džikuriku panitovel, kaj zalazak sunca, okam, dičola, viso šukare. Eće, od ova. Кол шукар. Сарковел пендо, аджаре, ковел. Ништа, ове се сарине се кенамен, дикајамен, почетак, јули. Окей.